Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы тема урока Көктөбеге шығамыз. Поднимемся на Көктөбе. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Аспа жол, канатная дорога. Аспа жол. Құм, песок, құм. Кіру, войти, кіру. Кешен, комплекс, кешен. Көтерілу, подниматься, көтерілу. Ескі, старый, ескі. Жаңа, новый, жаңа. Демалыс орны, место отдыха. Демалыс орны. Есіне сақта, запомни. Мен аспа жолмен көтерілемін. Вы должны уже употреблять окончание личное первого лица. Я поднимусь по канатной дороге. Сен аспа жолмен көтерілесің. Ты поднимешься по канатной дороге. Сіз аспа жолмен көтерілесіз. Вежливая форма. Вы подниметесь по канатной дороге. Ол аспа жолмен көтеріледі. Он или она поднимется по канатной дороге. Демалыс және спорт кешеніне кіру. Войти в комплекс отдыха и спорта. Оқы қайтала. 111 бет. Прочитай, повтори. Аспа жолмен көтерілу. Подняться по канатной дороге. Көтерілу, подняться, аспа жолмен по канатной дороге. Демалыс және спорт кешеніне кіру. Войти в комплекс отдыха и спорта. Кешен – это комплекс. Кіру, войти. Войти в комплекс отдыха и спорта. Ескі, старый. Жаңа, новый. Оқылым. Айтылым. Чтение, говорение. 112 бет. 3-ші тапсырма. Көктөбе сәулетті, әдемі демалыс орны. Көктөбе место отдыха красивой архитектуры. Көктөбеде демалыс және спорт кешені, биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. На Көктөбе есть комплекс отдыха и спорта, высокая телебашня, красивые здания. Көктөбеге аспа жолмен көтерілдік. Мы поднялись на Көктөбе по канатной дороге. Оның төбесінен қала толық көрінеді. С ее высоты, с ее вершины полностью виден город. Әсіресе түнгі Алматының көрінісі керемет. Особенно красивый вид ночной Алматы. Қою қаріппен жазылған сұрақтарға сөздерге сұрақ қой. Нужно поставить вопросы к выделенным словам. Демалыс және спорт кешені. Не. Демалыс және спорт кешені. Что? Комплекс отдыха и спорта. Қандай? Биік, высокий, высокая. Немен, аспа жолмен. По канатной дороге. Оның төбесінен. Неден? Оның төбесінен. Қандай? Түнгі, ночная, ночной. Бұл не? Это что? Бұл Көктөбе. 112 бет. 2-ші тапсырма жазылым.
Көктөбе қандай демалыс орны? Көктөбе какое место отдыха? Көктөбе сәулетті әдемі демалыс орны. Көктөбе место отдыха с красивой архитектурой. Көктөбеде нелер бар? Что есть на Көктөбе? Көктөбеде демалыс және спорт кешені, биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. На Көктөбе есть комплекс отдыха и спорта, высокая телебашня, красивые здания. Көктөбеге қалай баруға болады? Как можно доехать до Көктөбе? Көктөбеге аспа жолмен көтерілуге болады. На Көктөбе можно подняться по канатной дороге. Оның төбесінен не көрінеді? С ее вершины что видать? Оның төбесінен қала көрінеді. С ее вершины видать город.